Haga jing lakai Indian Premier League haprengka Sunrisers Hyderabad Persia ika Rajasthan Royals. Haba pai syang naga jing lakai ka Sunrisers Hyderabad kala khur ka nam job hadin magalala ban prelim ika Rajasthan Royals da sau runs. Barhaga naga jing lakai Ishan Kishan ulala ban kamai ka spa runs. Hagawai par kecing lakai IPL haprengka Chennai Super King Persia ika Mumbai Indians. Haga ni kecing lakai ke Chennai Super King kala khur ke nam job hadin magalala ban pelim ika Mumbai Indians da sau weekend. Haba pai syang ni kecing lakai ke Mumbai Indians kala tit nengkong bargalala ban kamai tang shis pa san peu san runs barhap khandai weekend. Naki peu over kan baga Chennai Super King kala la ban kamai shis pa san peu pra runs barhap ban re weekend. Naki khat khandai ponyi way over. Haga jing lakai UEFA Nation League Playoff second leg haprengka Belgium Persia ika Ukraine. Haga first leg ka Ukraine kalala ban pelim ika Belgium da Laila not. Henry haga ni ka second leg ka Belgium kalala ban pelim kala ika Ukraine da sau lalai. Bar haga ni ka jing lakai Lukaku ulayo ban tap ar goal naga benta ka Belgium. Haga jing lakai UEFA Nation League quarter final second leg haprengka Germany Persia ika Italy. Haba pai syang ni ka jing lakai baro artri ki kenhun ki akhai da mar lai goal. Haga ni kecing lakai second leg badai lembaga gol aggregate ka Germany kalala ban pelim ke Italy da san nasau. Haga jing lakai haprengka France Persia ke Croatia. Haga first leg ka Croatia kalala ban pelim ke France da Arlanot. Henry haga ni kecing lakai second leg ka France kalala ban pelim kala ka Croatia da Arlanot. Barhaga gol aggregate baro artli ken hun ki akhai da mar ar gol badai haga penalty shootout ka France kalala ban pelim ka Croatia da san lasau bari Rung syaga semi final. Haga jing lakai haprengka Spain Persia ika Netherlands. Aba pai syaga naga jing lakai baro artri ken hun ki akhai da mar lai gol haga naga jing lakai second leg bar kumjuru ki akhai da mar san gol haga gol aggregate badai haga penalty shootout ka Spain kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Netherlands da san lasau. Baleng bagan ke jing job ke Spain galayo ban Rung syaga semi final haprengka Portugal Persia ika Denmark. Haga jing lakai first leg ke Portugal kalamat ika namrem da shigol lanot. Henry haga ni kecing lakai second leg ka Portugal kalala ban pelim sok ika Denmark hadu san la ar bar kumjuru kala tam haga gol aggregate da san lalai. Bar haga ni kecing lakai urang lakai bukan sai jung ke Portugal Cristiano Ronaldo uliyo ban tap shigol nagbenta ke Portugal. Baleng bagan ke jing job ke Portugal kan yakun semi final Persia ke Germany. Badadin kan ke jing job Ronaldo uliyo Pdiang ru ya ke Guinness world record kumurang lekai bakhur bunsin ya ke nam job haga jing lekai international.